Izi ngabo ni ibihe bihugu biri ku ruhembe bishaka kuzohereza muri Ukraine? Ubudage n'Ubufaransa nibo bantu bari imbere muri ibi bintu. Ubudage n'Ubudage bufite inzika y'Abarusiya nabaho ko ndari inzika maze imyaka irenga 80. Ubufaransa bufite inzika yuko Uburusiya bwatumye batakaza mu bihugu byahoze ari pikare France muri Afrika. Kubasubiza ntabwo byajya kure kubera ko Abarusiya bafite irindiro bya Kaliningrad mu Burayi. Binabaye kandi hari inama igomba guhuza Uburusiya na Korea ya ruguru n'Ubushinwa. Nayo igomba kuba muri iki cyumweru. Ikabera muri Korea ya ruguru. Yego ntawe uzi ngo bazaganira ku cyere ku bufatanye bya gisirikare mpamya ko biri mu by'ingenzi bazaganira. Gishobora gukurura Burayi mu ntambara n'Uburusiya. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Rio Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane abushingiyeho. Mu bunyamwuga buzira amakemwa, nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram, hose twitwa Imari Rio Estate. Imari Rio Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Ubwo Abadventiste umunsi wa karindwi mboneraho kubifuriza kugira isabato nziza. Tujye kuganira ku bigezweho mu ntambara y'Uburusiya na OTAN muri Ukraine. Ndi Jean de Dieu Kanijabo. Putin yihanangirije ibihugu by'Uburayi bishaka kohereza ingabo muri Ukraine zita ingabo zo kubungabunga amahoro muri Ukraine. Avuga ko ibingibi bishobora gukongeza umuriro mu ntambara kurushaho. Hanyuma Uburusiya bwanarashe misile ebyiri ku ruganda rwa Turkiya rwakoraga drone ariko rukazikorera muri Ukraine. Turaza no kureba ku mbuga y'urugamba uko bimeze. Hari indege F16 yahanuwe, hari n'ibindi bitero Uburusiya bwagabye muri Kiev. Ndi kumwe na Jules Nkusi. Jules, na amahoro? Namahoro. Weekend nziza. Kuri twese. Sabato nziza kandi. Umunsi w'umunezero. Niko bavandimwe bo muri Adventiste basubiza. Nari ntangiye mvuga ko Putin yihanangirije Uburayi bushaka kohereza ingabo muri Ukraine. Mu by'ukuri ni ingabo Uburayi buvuga ko zigiye kubungabunga amahoro muri Ukraine. Izi ngabo ni ibihe bihugu biri ku ruhembe bishaka kuzohereza muri Ukraine? Ubudage n'Ubufaransa nibo bantu bari imbere muri ibi bintu. Ariko ibihugu nka Hongria na Slovakia byabyamaganiye kure ndetse na Polonye bivuga ko igihe Uburayi bwabo tugikereza byo bitazashyikira ndetse na Amerika yavanyemo akayo karenge buka ko nanga bizohereza muri Ukraine. Ariko twareba ngo ese Ubudage ni ukubera iki? Ubudage bufite inzika y'Abarusiya nabaho ko ndari inzika maze imyaka irenga 80 iyo kuba barabatsinze mu ntambara kabiri y'isi yose. Ubu rero bakaba bashaka kubikoresha nk'uburyo bwo kubihimuraho muri intambara bahanganyemo na Ukraine. Ni kwikubitiro rero urumva barabipropose ariko Putin aravuga ati
ni mubikora ubwo muzaba mudutangije intambara mu Burayi bwose. Yego. Ariko ni umushinga uri gusuzumwa ndetse nk'icyifuzo bari abagabo bombi batanze muri Union Européenne kugira ngo gisuzumwe. Ariko nacyo kirasaba ubugororanyi no kwirinda guhubukirwa kubera ko gishobora gukurura Burayi mu ntambara n'Uburusiya. Cyane intambara ikaba ko ishobora kuba mbi cyane kurenza iyo turi kubona ubu ngubu. Waruvuze impamvu y'Ubudage ko ari ukwihimura ku Burusiya ku ntsinzwi yabo y'imyaka 80. Ubufaransa bwo Ubufaransa navuga ngo ni kakantu ko kugira ngo bongere bugarure ijambo, ariko noneho nabwo bufite inzika yuko Uburusiya bwatumye batakaza mu bihugu byahoze ari Repubulika ya France muri Afrika. Yego. Ubwo ndavuga muri Niger, nkavuga muri Mali no muri Burkina Faso. Erega bura no muri Centrafrica. Yego. Hanyuma Jire, uravuze uti Abadage batsinzwe n'Abarusiya mu ntambara ya kabiri y'isi. Uri gutekereza ko chancelier y'Ubudage Merz atibuka icyo baboneye ku Burusiya? Uretse ahubwo n'ibyo nabango na Hitler yateye Uburusiya muri 1941 ku itariki imwe na Napoleon yatsindiweho. Sinzi impamvu Abadage batigeze babanesamo muri ibi bintu. Ariko nabanyine muri politike nyine iyo umuntu afite umusegura ngavuna ijosi, Abadage basa naho biringiye Amerika cyane muri ibi bintu, bakongera bakiringira Uburayi cyane n'Ubwongereza. Ibihugu biri mu Bwongereza n'Ubufaransa nyine ko byabajya inyuma. Ariko nabo ku ruhande rumwe arigiye wiringira umugabo mugakubitana cyangwa se wakiringira ikigwari mukagendana. Aba bose batinye kohereza ingabo barimo gushora Ubudage ngo nibwohereza ingabo muri Ukraine. Abadage barabona isi yo mu 1945 se ari iyo si yo muri 2025. Mu mboni zabo bakurikije uko bazamuye igisirikare muri iyi minsi, bagakurikiza uko bashoyemo amafaranga ndetse n'ubumenyi bashoye mu ishuri ry'intwaro, barumva bashobora kunibura gupeza Uburusiya cyangwa se bakawubangamira banyuze muri iyo nzira. Yego. Hanyuma ariko n'abantu bazamutse cyane mu Burayi mu bukungu ndetse n'igisirikare muri iyi myaka. Kandi mu minsi yashize nazo mbona Ubudage ubukungu bwabo buri gutabarizwa. Niko babivuga, ariko iyo urebye mu mibare igaragara mbere y'uko Ubwongereza bava muri European Union, Abadage nibo bari barimo kubahiga cyane, nabo bana bateye kuvamo. Reka turebere hamwe mu gihe Abadage n'Abafaransa baba bohereje ingabo muri Ukraine. Byatanga iki, byaba bisobanuye iki kuri iyi ntambara? Kohereza ingabo bishobora guhindura isura y'intambara muri rusange, kuko ubwo byaba bisobanuye ko Ubufaransa bwinjiye mu ntambara n'Ubudage ndetse n'Uburusiya. Ni ukuvuga ngo Uburusiya bwaba bwemerewe gukoresha all necessary means, kuko ubwo bwaba busa n'aho bwabwiye igitero n'isi yose nako n'Uburayi bwose muri rusange. Kandi kubasubiza ntabwo byajya kure kubera ko Abarusiya bafite ibirindiro bya Kaliningrad mu Burayi. Yego. Ku buryo ibisasu by'Ubudage igihe byabaramuka bitangiye kuraswa Moscow, Abarusiya already babiteguye kurasa Berlin, nabo nta kintu kibatangira. Ni ibintu bishobora kuvamo intambara ya gatatu y'isi, rero byaba ari bibi cyane kurenza uko turi kubona ubu ngubu. Hari imyiteguro igaragara ku mpande zombi, ariko bashaka kohereza ingabo muri Ukraine ari naho ngaho muri ibyo birindiro by'Abarusiya. Ibyo byaragaragaye ubwo Minisitiri w'Ingabo yajyagayo Uburusiya Andriy Bersov. Hanyuma ku Badage nabo barabivuga, ariko wibuke ko mbere y'ibi ngibi nanone hari amajwi yari yagiye hanze y'abayobozi bakuru babo mu bya gisirikare bari mu nama, akajya hanze amwe mu majwi yagiye hanze agaragaza ko bateguraga kuzarwana n'Uburusiya mu myaka iri imbere, ko bari kwitegura intambara n'Uburusiya. Yego. Ntabwo rero noneho biri kuvugwa muri madisikuru bakagaragaza ko bagomba gushyikirwa n'Ubufaransa muri ibi bintu. Rero nta muntu ushobora kubica amazi ngo abifate nk'ibintu bisanzwe. Ku mpande zombi abagabo bakuru b'ingabo baravuga iki, haba mu Burusiya haba mu Budage no mu Bufaransa? Mu Budage ntabwo baravuga, usibye rero chancelier wabo. Memo no mu Bufaransa biracyari mu cyo nakita nka presidential proposal cyangwa se n'ibindi perezida ubivuga nyirizina. Ako burya perezida bari nibo bagabo ingabo b'ikirenga mu bihugu babarimo.
ibyo bavuze rero no kwanga abandi basigaye burya bashyira mu bikorwa ibyabariya. Waruvuze uti nabagaba bakuru b'ingabo mu bihugu baba bayobora. Yego ibyo bavuga rero bashobora no kuvugira bari abandi nakita ko asa n'abari bari munsi yabo kuko bari n'abagaba bakuru b'ingabo b'ikirenga mu bihugu baba barimo. Nabo bemerewe gutangiza intambara. Kohereza ingabo byose gutanga amabwiriza. Hanyuma opinion publique baravuga iki aba batavuga rumwe n'ubutegetsi muri ibyo bihugu yaba n'abanyapolitike wenda bashobora kuba bari mu ishyaka riri ku butegetsi? Duhereye mu Bufaransa bigaragara ko uwitwa Marine Le Pen niyo abantu bamenye cyane yabyamaganiye kure ndetse usibye n'ibyo kohereza ingabo muri Ukraine n'ibyo muri Gaza wonye ko n'umwe mu bantu babibangamiye cyane bavuga ko Israel igiye gukora jenoside. Hanyuma mu Budage ho nitandukanye kwa ko iriya ishyaka riri ku butegetsi rya Chancellor Friedrich Merz ni ishyaka bavuga ko riri conservative cyane, n'ishyaka ubona ko rishingiye ku matwara ya kimeze kongera gusubiza Ubudage ko bwari bumeze imyaka ishize. Yego, ku buryo rero kubo ntabwo bigeze bagaragaza kwivuguruza cyane kuko urumva ikimwaro bagize nk'Abadage bose baragisangiye. Hanyuma reka tugaruke gato niba wenda nta kindi wakongeraho kuri iyo ngingo. Yego, nta kindi wakongeraho. Yego, Uburusiya bwarashe misile ku ruganda rwa Turkiya rwakoraga drone hara muri Ukraine. Ibi ku ruhande rumwe bisobanuye iki ku mubano w'Uburusiya na Turkiya kandi bisobanuye iki kuri iyi ntambara? Bisobanuye ko Uburusiya ni ukuvuga ngo ni ukurwana no gupfa no gukira. Butitaye ku mubano bafitanye na Turkiya akakanya no kuvuga ngo biyemeje kubangamira Turkiya kuko muri iyi minsi ibitero bya drone nyinshi biri kugabwa muri Moscow ndetse no ku bindi bikorwa bigiye bitandukanye muri Ukraine ziri gukorerwa hariya. Igisubizo rero bagomba gutanga no kuzimiriza umuriro aho waturutse. Nibyo rero bakoze bashwanyaguje barashe ku ruganda rwazo ruri Kiev kuko byatangajwe n'umujyanama w'umujyi bita Shevchenko wa Kiev bavuze ko misile ebyiri zo mu bwoko bwa Iskander arizo zarashwe kuri urwo ruganda zigatera igisa n'ahari inkongi. Uburyo n'ikintu uza n'igicu cyabyo cyangwa se ibyokotsi byaho byagiye bisa naho byerekera mu kirere nakutaka ari nk'icy'uburengerazuba ariko bigana kuri za Polonye n'ibindi bihugu. Avuga ati rwose twarashweho mu gitero cya drone na misile zigera kuri 41 drone 600 na misile zigera kuri 41 ebyiri muri izo zarashwe ku ruganda rwakorerwaga drone za Bayraktar bw'Abanyaturikiya bakoreraga muri Ukraine muri Kiev. Izo drone imikorere yazo irihariye ku buryo byabaye ngombwa ko Abanyaturikiya aribo barushinga hariya muri Ukraine. Bayraktar ni drone zigezweho zihariye abantu wenda usibye na hariya ahantu handi zakoreshejwe ni mu ntambara ya Tigray na TPLF muri Ethiopia. Ni drone zagize umumaro cyane mu gusubiza mu ishyamba abantu babyibuka ko ishyamba zari zagize hafi na Addis Abeba mu birometero bikeya cyane. Ni drone zifite umwihariko wo kunyaruka kandi zikarasa mu buryo buri precision. Yego, mu buryo budahusha cyose zikirasaho nta guhusha amahirwe yazo guhusha ari makeya. Yego, uru ruganda rwangiritse ku buryo bufatika cyangwa ni ibice byabwo bimwe na bimwe? Rwangiritse ku buryo bufatika kuko nabonye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Turkiya mu kanya amaze kubivuga avuga ko ibyakozwe n'Uburusiya gihe ari igitero cy'ubushotoranyi kandi ko umuryango mpuzamahanga udakwiye kurebera by'umwihariko OTAN muri rusange ndetse n'ubumwe bw'Uburayi. Yego, hanyuma ubwo bisobanuye kino no ku mubano w'Uburusiya na Turkiya? Dushaka kubona byongeye gucana umubano uretse ko n'ubundi usa naho utaruhari kuva Turkiya yashyikira Ukraine muri intambara bweruye muri ubu buryo. Yego, Jules dusubire nanone ku mirongo y'urugamba ubuho byifashe bite rero? Urugamba urebye agace gasa naho gashyizwemo imbaraga ubu ngubu ni Dnipropetrovsk. Ni umurwa mukuru w'intara ya Dnipro. Intara ya Dnipro niyo nicyo cyerekezo ubona cyerekejwe imirwano kugira ngo niba buri gihe haba hafashwe hose biborohere gufata Pokrovsk. Ubwo ni ugumanutse hasi muri Donetsk ko Lugansk yo barayigenzura.
ahandi navuga hari kubera imirwano mu majyaruguru ashyira burasirazuba mu gice cya Sumi na Kharkiv na hejo hagabwe ibindi bitero karundura ibitero byaguyemo bagera kuri 23 abandi bagera kuri 32 bagakomereka. Yego, iyi ndege ya F-16 yo yahanuwe yari Kiev. Yari Kiev. Hanyuma yarimo kugerageza gukumira za misile zaraswaga n'Uburusiya. Yego, ibi bitero by'Uburusiya ko byongeye gufata imbaraga biragaragara ko bino biganiro nta kintu biri gutanga rero. Yego niko bimeze kandi bigaragara ko na Ukraine ititeguye kubijyamo bijyanye n'ubufasha yemerewe bw'intwaro nshyashya. Cyane ko naho muri iyi minsi babonye igabe ibitero ku butaka bw'Uburusiya ku buryo wavuga ko nayo yongeye kwinyara mu isunzu ntabwo yababeshye. Hanyuma Uburayi buravuga iki rero? Uburayi buravuga iki muri ibi bikorwa ko nabonye basaba ko bakwiye kureba gutumizwa inama bakareba ibindi bakora? Kugeza ubu kiri gutekerezwa n'inama ishobora guhuza bombi bahanganye aribo Zelensky na perezida Putin, ariko Uburayi cyangwa na Amerika bakaba barimo hagati nabo muri iyi nama. Ariko iyo urebye ibigaragara ntabwo umuntu atubiza inama ngo nanjye utange inkunga y'intwaro, ujye niyo no kwivuguruza. Ni no kubwira umuntu ngo genda rangiza ukavuga ngo garuka. Biragaragara ko ibisubizo wenda abanyaburayi biteze muri ibi bintu ari byo bazashingira mu gutumiza inama, ariko ntabwo biri bushobora kubanga inama izaba, ariko n'ubundi n'ibiganiro bikomeza kugirwaho impaka cyane ko na Ukraine muri iyi minsi iri gusaba ko Uburayi budakwiye kurebera ubushotoranyi bw'Uburusiya n'ibitero bari kugabwaho muri iyi minsi mu bicare baceceke. Ariko nabo wareba ku rundi ruhande ugasanga bari gukoresha nka misile zitwa Iramu bahawe na Amerika. No kuvuga ngo ni Donald ni hugu hanyine. Yego, tunibutsa abantu ko Ukraine banayemereye miliyari 50 z'amadolari ya Amerika. Niko bimeze. Akongeraho n'izo misile zigera ku 3,300 niba Amerika bemereye. Umuntu rashatse yavuga ko Trump nubwo ari kugaragaza ko ashaka kwintambara inahosha, ariko ku rundi ruhande anafite indi migambi nyuma. Ntabwo ari Trump nka perezida. Trump bigaragara ko yananirijwe n'abakire bazirangana zikora intwaro muri Amerika. Uburyo bashaka ntabwo bashaka uburyo bashaka kwintambara irangira Putin uditamenya ibintu byose ku meza bo barabibonamo kuko aba ari ugutsindwa. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona icyemezo yari yafashe yongera yakivuguruje kongeraho igitutu cy'Uburayi rero nabwo buvuga buti nimusoza intambara ku buryo Abarusiya bashaka tuzaba dutsinzwe, kandi noneho nta cyizere dufite ku Burusiya butazongera kugira ikindi gihugu butera. Cyane ko turimo kuvuga ibi ngibi mu cyumweru gishize hari ibitero ari ibihugu byatangiye kuzamuka bivuga ko Abarusiya binjiye mu matora yo muri Moldova. Yego, yatumye hajyaho uhagarariye inteko ishinga amategeko w'umupolisi wo mu ishyaka riri polisi. Iyi Moldova nibutsa abantu ko nayo yatakaje agace kitwa Transnistria kishyize intara yitwa Transnistria. Imaze hafi irenga imyaka 30 itari ku butaka bwa Moldova, yishyize munsi y'ubugenzuzi bw'Abarusiya. Ku buryo babona ko neza ahubwo iyi ngiyi inyuma ya Ukraine iyi Moldova ishobora kuzaba next target. Okay. Ya Jire, muri Lithuania ho bite? Muri Lithuania ni igihugu cyo muri OTAN. Cyamaze kwinjira muri OTAN, ariko nacyabaze mu ngabo Soviete. Urebye nta mwuka mubarangwa, nta n'ikintu bavuga kuri ibi bintu, kuri konflikt ko ihanganije Uburusiya na Ukraine. Za Estonia nazo zose ziracyacitse, zirateye barite zose ziracitse, uretse mu minsi yashize ubwo hagaragaraga drone ya bise ko ari y'ubutasi yazengurutse hejuru y'ikirere cya Polonye igahita irengera muri Belarus. Ubwo nagira ngo tugende twegera ibi bihugu byahoze biri muri Union Soviétique tureba ibirimo biragaragaza kayihayiho ko kugira icyo bivuga kuri iyi ntambara no kugira umusanzu bitangamo. Ibyagiye muri OTAN ubona ko byose byashitse. Ariko ibitaragiyemo nka za Kazakhstan n'ibindi biriya Abarusiya bagifite ubugenzuzi byo bishyigikiye Uburusiya n'ubundi muri iyi ntambara. Yego, yashize nanone hari igihugu bita Azerbaijan. Azerbaijan yarasiwe uruganda
rwayo rwatunganyaga za Misiri hafi na Odessa. Mu bufatanye bakoranaga muri Amerika ariko ya Azerbaijan n'ubundi n'inshuti na Turkiya twarabibonye muri ya ntambara ya Nagorno-Karabakh. Yego. Ya Jules, sinzi niba rero hari icyo wakongeraho wenda turimo tugana ku musozo kugira ngo nkure kujye nawe muri weekend. Navuga ngo dukwiye kwitega ibindi bitero by'umuvumbu hambaye kuko biragaragara ko urumva ari abarusiya bafite umugambi wo gukomeza kwagura intambara no kugaragaza nk'igisubizo ku banyaburayi no kubereka ko biteguye guhangana igisa ku isaha ibyo basaba bitashyirwa mu bikorwa cyangwa se bitakitabwaho mu kugira ngo intambara irangire. Ariko dukwiye kwitega nanone kubona nanone intambara ikomeye cyane irenze twabonye mu minsi ishize kuko niyo abanyaburayi bagiye kohereza ingabo hariya dushaka kubona intambara mu yindi sura kandi n'ikindi kintu kiburira wenda ibiganiro bikazaba ariko nanone dukwiye kwitega nanone ko Ukraine ishobora kuzatakaza izindi ntara. Yego, kubera izi mbaraga Uburusiya bwatangiye gushyiramo muri ibi bitero. Binabaye kandi hari inama igomba guhuza Uburusiya na Korea ya Ruguru n'Ubushinwa. Nayo igomba kuba muri iki cyumweru. Ikabera muri Korea ya Ruguru. Yego, ntawe uzi ngo bazaganira ku cyere ku bufatanye bya gisirikare mpamya ko biri mu by'ingenzi bazaganira. Nibutse abantu ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin nyango muri iyi minsi yari no mu Bushinwa. Mu ruzinduko rw'iminsi 4. Yego, yanagiye no mu karasisi k'intsinzi cyangwa se k'imyaka 80 y'intsinzi y'Abashinwa. Jano kwitega iyo nama nayo y'iyo bloke yindi nta wamenye icyo ihishe ejo hazaza. Cyane ko bwuvanye Imirani cyitwa Crinks. Kirimo aho ngaho. Yego. Ya, Jules urakoze cyane. Murakoze namwe. Yego, weekend nziza kandi. Yego kuri twese. Narakoze mugenzi wacu Jules Nkusi aba arimo atugezaho update adukurikiranira ibijyanye n'iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine munsi ku wundi. Mbibutse rero ishuri ryitwa Machegalia Vocational Training Center ni ishuri riherereye mu karere ka Bugesera riri mu bikorwa byo gukomeza kwandika abanyeshuri bifuza kwigayo bafite imyuga 6 bafite umwuga w'ubwubatsi bakagira umwuga wo gutunganya imisatsi no gutunganya inzara zaba iz'amaguru cyangwa zaba iz'ibiganza bakagira umwuga w'ubudozi bakagira umwuga wo gukanika. Ibyo byose ni imyuga ushobora kugenda ukigayo hanyuma mu gihe cy'amezi 5 ukwezi kwa gatandatu bakagushakira stage uko bakoraga na nibigo bitandukanye harimo nibigo nk'abakanishi bakorana nibigo bizobereye mu bijyanye n'ubukanishi bugezweho bijyanye n'izi modoka nyine zirimo zirinjira mu gihugu zikoranabuhanga rihambaye. Banakorana kandi n'amasalon de coiffure atandukanye bashobora kugushakira stage. Ushobora no kujya kwigayo mekanike ukavayo uzi gutwara imodoka uko bigisha n'amategeko y'umuhanda. Hanyuma iri shuri ririmo rirandika abanyeshuri bifuza kuryigamo waba urangije troncome waba wararangije 6e secondaire cyangwa wararangije kaminuza ukeneye kugenda nawe ukihugura ukagira ubumenyi mu gihe cy'amezi 6 uko batanga certificate yemewe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imyuga n'ubumenyi ngiro Rwanda TVET Board. Ni muhamagare kuri 07 91 31 41 55 mujyanye n'abifuza kwiyandikisha. Mbibutse ko nta minerval isabwa, hasabwa gusa amafaranga. Niba wifuza kwiga mu kigo usabwa amafaranga y'icumbi n'ibyo kurya. Niba wifuza kwiga utaha nabwo usabwa yo kurya kuko kumanywa abanyeshuri bose baba bari mu kigo. Hanyuma ubwo ku mugoroba abagaburirwa nababa mu kigo. Nta minerval ni scholarship itangwa n'iri shuri ryitwa Machegalia Vocational Training Center. Kambifuriza kugira ibihe byiza no kugira weekend nziza. Bye. Pineapple Gardens Estate. Uyu ni umudugudu wubatswe mu buryo burengera ibidukikije. Uri neza aho ufite view nziza ya Kigali. Uherereye Bumbogo ni muri metero 300 gusa uvuye harimo kubakwa Kigali Innovation City. Hagati neza ya kaminuza mpuzamahanga ya African Leadership University na Carnegie Mellon University. Ugizwe kuri ubu n'amazu 17. Kuri wowe utuye mu Rwanda cyangwa ubahanze yarwo ya n'amahirwe y'imboneka rimwe. Aho wabasha kwigurira inzu nshya ukayihabwa irimo modern kitchen ifite ibikoresho byayo byose na internet ya fibre optique. Ni inzu zubatse aho buri imwe ifite ibyumba 3 na douche na toilette
toilette kuri buri kimwe, ikagira annex yayo hanze nayo ifite douche na toilette. Buri nzu yose ifite parking yayo ishobora kujyamo imodoka zirenze imwe. Kugura imwe muri izi nzu biguha amahirwe menshi kuko ushobora kuzituramo, kuzikodesha kuko zegereye kaminuza mpuzamahanga n'icyanya cyahariwe inganda, cyangwa ukazikoreramo business ya Airbnb. Kuba imwe muri izi nzu yawe biroroshye kuko wakwishyura ku giti cyawe cyangwa ukagana banki. Dufitanye amasezerano aho waguha inguzanyo ku nyungu ntoya cyane. Zigura uyu munsi nawe utura utekanye.